Pa smo prišli do prvega datuma, ki ga v sleherni nogometni sezoni najprej označimo na koledarjih. Današnji dan nam ponuja prvega od 4 večnih derbijev, ki jih bomo spremljali v prvi ligi Telemach. Ta pa prihaja v zares izjemno zanimivem obdobju za slovenski nogomet. Zato pozdravljena nogometna Slovenija. Kako bolje obogatiti zadnji avgustovski in počitniški dan kot z največjo nogometno tekmo v državi. Na največjem slovenskem nogometnem stadionu v Stožicah bo aktualni prvak Olimpija doma gostila svojega največjega rivala, ekipo Maribora. In kako se najbolje pripraviti na takšen spektakel je v družbi dveh, ki sta nekoč igrala takšne tekme, danes pa sta še naprej zelo eminentni nogometni imeni, zato mi je v veselje in čas, da ju imam ob sebi. Mustafa Nukić, nekdanji nogometaš, ki je zabijal tudi na večnih derbijih in bil kapetan Olimpije. Mustafa, lepo pozdravljen. Lepo pozdravljen. In pa Nemanja Mitrović, kot vemo, eden redkih, ki je tako z enim kot drugim slovenskim velikanom osvojil naslov državnega prvaka, ob tem pa ima tudi reprezentančni renome. Nemanja, lepo pozdravljen. Lepo pozdravljen. Mustafa, najprej vprašanje zate. Večni derbi, je to ne samo pregovorno, ampak tudi v praksi tekma, ki lahko determinira nadaljevanje in nasploh sezono, tako za ene kot za druge, govorimo o dveh največjih slovenskih klubih. Se lahko zmaga na takšni tekmi potem prelevi v izboljšanje sezone ali na drugi strani poraz pomeni, da se je treba malce zamisliti, morda narediti tudi kakšno spremembo? In zdaj Marko Brest, na levi strani se v napad vključuje tudi Urbančič. Podal mu je Brest, Urbančič v sredino, potem pa nerodna reakcija Durdova in brez pravega zaključka le kot za Olimpijo. Skrajno desno pa še i Odžo. Odžo s podajo proti Teteju, to je nevarno, igra z roko, morda to da ničesar. No, zdaj je zapiskal 11 metrovka za Maribor z nekaj zamude v 20. minuti. In sicer proti Noahu na prvi tekmi play-offa za konferenčno ligo. Zdaj se bo soočil še z najboljšim strelcem Maribora, Benjaminom Tetejem. Enaindvajseta minuta se izteka v Stožicah. Tete ali Dajčar. Benjamin Tete in brani Dajčar, brani Matevž Dajčar 11 metrovko, ostaja 0:0, 22. minuta. Očitno je bilo vse v redu. V njem je 17-letni Nejc Viher, ki je igral na vseh tekmah v prvenstvu v tej sezoni za Maribor. Diga medtem podaja v kazenski prostor Mbondo, samo do Bresta. Brest in Urbančič, nevaren napad Olimpije, Urbančič preigrava in gol! Jošt Urbančič v 29. minuti za vodstvo Olimpije z 1:0. Kakšen zadetek Jošta Urbančiča. Šipkejšo desno nogo je prišel do svojega prvega gola, seveda v dresu Olimpije, pri kateri je sicer igral že v mladinskih selekcijah. Asistenci je zdaj dosegel še zadetek v tej sezoni. Videli bomo še enkrat, po podaji Bresta je preigral Španringa, potem pa udarec, ki mu Ašbe Juk ni bil kos in Olimpija je povedla z 1:0. Takole še enkrat z tega zornega kota, tu se bo videlo, kako natančno je meril Urbančič. Žoga je celo malo oplazila Bradleya Mbondoja in vodstvo domače ekipe na derbiju. Današnjo tekmo na zadnjih 4 trikrat izgubila in enkrat igrala neodločeno. Zdaj je moral posredovati Dajčar. Vendarle Pinto tokrat s podajo v priložnost za Olimpijo. Vratnica Jelenković, mislim, da je bil pri strelu. In od okvirja vrat se je žoga odbila. 7. zaporedno tekmo brez poraza, na zadnjih 6 3 zmage in 3 neodločeni rezultati.
podaja proti Brestu. Pred njim je Španring. Brest preigrava uspešno, Marko Brest podaja v sredino, Dofo pa strelja mimo gola. Tu je Kojić. Kojić z razdalje strelja, Dino Kojić ogrel je dlani. Ažbeta Juga, 50. minuta. Bombič s predložkom in malo je manjkalo. Mislim, da ni prišlo do dotika, to bo goal out. Dofo proti Brestu, pa dvignjena žoga na oddaljeno vratnico in zgrešil je Kojić. Izjemna priložnost za Dina Kojića v 55. minuti. Sa podobnega. Urbančič medtem spet je v naletu Brest, je že v kazenskem prostoru, Brest preigrava, še vedno Brest in prek vrat Marko Brest. Krasna akcija Bresta v 58. minuti. Tete. Repas, to je zdaj nevarno, Tete do strela, žoga se je odbila, vendar končala v naročju Dajčarja. Tudi med strelce se je že upisal v slovenskem prvenstvu Tine Čuk. Brest pa zdaj dviga žogo za Durdova, priložnost za Olimpijo in na koncu Jug. Ambina zdaj do udarca in žoga je v mreži. Izenačenje v 84. minuti. Orfej Ambina je zadev, toda zapiskal je Mihael Antić. Ali je bil to predhodno prekršek in zadetek ne bo veljal. Prekršek je bil tudi dosojen, tako da ostaja 1-0. Maribor je doživel drugi poraz in ostaja pri 11 točkah. Bodi dovolj z komentatorskega mesta za nocoj. Seveda sledi še analiza v našem studiu in jasno odzivi iz obeh taborov. Z moje strani pa le še hvala za pozornost in lahko noč. Zdaj, če jaz delam, to ne moram reči to klubu, da mi mora vrniti denar, kar če Lahko probaš, ampak. pa kaj si. Res je, ne morem verjeti. Ljubezen do kluba nima cene. Zguba časa, a? Dobar, čas je tudi na Olimpiji, Olimpija tudi kje zmaga. Ja, v redu. 3 akcije imava zapisane iz drugega polčasa. Ja. Lahko, a imaš ti gol iz prvega polčasa še kje na lagerju? Lahko za konc mogoče, če bo treba. Jutro pa zdaj že Pa da je sodo, ne vem, ko stari, pa ne to. Ančič, tole pa je večer, ne, prvenec za Olimpijo na vašem prvem večnem derbiju, na nek način lepše sploh ne gre. Tako. Derbi je pač posebna tekma, največja, dal sem prvi gol na derbiju. To mi res veliko pomenilo, v bistvu tudi moj prvi derbi kot igralec, pač vrhunsko itak. Kako je vse skupaj izgledalo na igrišču, veliko duelov, veliko trde moške fizične igre, ampak na nek način je to specifika derbija, gre se še nekoliko bolj ostro, še nekoliko bolj neizprosno kot na recimo temu v navednicah običajno tekmo. Ja, ta tekma to prenaša, vsi to vemo, treba je biti na začetku tekme, še posebej v prvi, drugi, tretji duelit, še bolj mogoče močno pokazati, da smo tukaj v bistvu doma, da hočemo dobiti tekmo. Mislim, da smo to uspešno naredili, no, in potem se je tekma tudi odvijala nekako v našo smer. Mislim, da smo zaslužili zmagali. Ima ta zmaga na nek način dodatno dimenzijo v luči tega, da niste prejeli zadetka, vemo, kakšne težave ste imeli v Evropi, pa tudi v prvenstvu v zadnjih tednih v fazi branjenja. Ja, v bistvu ena pozitivna stvar pred v bistvu pauzo. Dobili smo nekaj zadetkov, zdaj smo to popravili, treba iti pozitivno naprej. No, mislim, analizirali smo stvari, ta res zmaga na derbiju veliko pomeni tudi za iti naprej, da se energija v ekipi dvigne in ja, samo pozitivno gremo v to pauzo. Videlo se je, kako oziroma koliko to vsem skupaj v ekipi pomeni, verjetno je ta zmaga vredna več kot zgolj 3 točke z psihološkega vidika.
Sigurno več vredna, kot 3 pike. Kakor sem rekel, prinaša eno pozitivno energijo v ekipo, da bomo še bolj delali naprej, se izboljševali in ja. Hvala in srečno. Hvala. A tough derby from first to the last minute. Not a lot of chances on both sides. First impressions. I think the game was pretty closed. As you said, not a lot of chances, but I didn't feel like we have to lose this game. I don't know. It's very close after a game. To speak about it, we need to make analysis and go on to the next one. Olympia conceded a lot of goals in last week, but you didn't manage to score. What went wrong in the last third? If I know what went wrong, then I will change it in the game. But I think finish our chances. You know, this is what went wrong. We say not many chances, but the ones that we have to be clinical. We have to finish the shots on target. That's it. National break is ahead of us, ahead of you. How important is to stay focused, to stay optimistic in that period? I think this is very important. We will work as a team, as a whole club together to fix this situation what we're in. Let's see. I believe in the team. I believe in the group. I believe that we will come back stronger, and we cannot wait to play them again at home. Thank you very much. Gospod Karanović, poraz na večnem derbiju, na nek način bi lahko rekli derbi izkoriščenih ali pa neizkoriščenih priložnosti, ne eni ne drugi niste ponujali prav veliko. Res je, definitivno, da lahko rečem, da po penalu, se pravi, ko nismo izkoristili penala, enostavno napadalni del ekipe ni bil niti približno na nivoju. Manjkali su mi faze obrambe, v napadu pa ni bilo dobene kreativnosti in s tem su mi tudi prouzročili težave glede menjav, tako da skozi tekmu sam iskao rešitve, ampak do konca tekme ne moram reći da smo ustvarili nekih 100% priložnosti. Pred tekmo je Matej Bejuk dejal, da ste v tem tednu postali bolj čvrsti, bolj kompaktni, da je s tem najbolj zadovoljen. Zdi pa se, da je manjkala tista faza, kjer ste bili v določenem obdobju v tej sezoni zelo dobri in to je kreativnost. Ja, enostavno se mi zdi, da su igralci Olimpije več želeli, da enostavno svaki duel su bili bliže žogi, bolj agresivno su napadali ko smo mi imeli žogo in zaradi tega v organizaciji igre nismo mogli priti do tistega, kar smo si mogoče na treningu delali in tudi bili uspešni. Pred vami je reprezentančni premor, prvi v tem tekmovalnem obdobju, prvi v tej sezoni. Kako naprej? Ja, moramo noć prespati. Kako se bojo v klubu odločili, bomo videli jutri in te dneve naprej, tako da vse odvisno zdaj, kaj se bo sve dogajalo. Je bil tudi za vas kot trenerja tale pogovor v garderobi po tekmi nekoliko bolj neobičajen ali pa neprijeten? Poraz nikoli ni enostaven, nikoli ni prijeten, ampak na nek način tudi sami ne veste, kaj sledi. Do zdaj, do te tekme in sve te dneve treninga, mislim, da smo res zelo korektno sodelovali in zato tudi sem danes pričakoval, da bomo to tekmo odigrali na dosti večjem in boljšem nivoju in sem dejansko razočaran nad odnosom nekolicine posameznikov. Hvala in srečno. Hvala. Mr. van der Looy, big win for you personally, for the team, your first internal derby against Maribor. First impressions? Yeah, I really enjoyed the atmosphere today. It was really great. I think we needed it also. The support of the fans was really important for us. It's of course our 6th or 8th match in a row in every 2-3 days, 3-4 days maybe. So it's pretty hard for us, but today we really showed some attitude and I think we showed some team spirit and effort. We put a lot of effort in it. Maybe it was not with the ball our best game, I think not, but in the way we wanted to win, it was by far our best match. So that's what I told the guys. That's something to build on. Before the game you said that you are not fully satisfied with some defensive choices. Yeah. How was that part today? Better. I think the first half was really good in defense. I think they only got a penalty and it was, but that's these moments, they happen too much to us. Also the goal was, I think, cancelled, was correct, but
the foul and then the ball was touched and it goes in. It was also not a real attack. So we have to even be more aware of these moments and be strong with these moments. That's important for us. You managed to fully neutralize Hilal Sudani, who is the most creative player of Maribor. How big part of the plan was that? I know. I saw some games and I knew this. I think all these three attackers are the strength of Maribor. They have good attackers. We talked about it, and I think the guys in the back, they did a good job. But I think they got great support from the rest of the team. We tried to push them, not to give them too much time. And of course, they had the ball in the back line, but further always there was pressure on the ball. And I think Jürgen and Doffo, they helped the central defenders really good. We won so many second balls today. That was impressive from the guys. How big are those 3 points for the future, for self-esteem and optimism? Yeah, I think that's important, really important. Of course, Celje is some points ahead, but we had to stay in the game or in the league in this case by winning this game. And it's also, I told the guys also before the match, these matches can change. Also, the atmosphere in the stadium can also change our self-confidence. So I think it's a good win, and it's something after the interland break, the national break, international break. It's something to build on. So it's good for us. Thank you. All right.